Nabi ayyul sakit berulang pajaran akan kekira Saya Bandung tiba di istri yang dari Bandung ke Jilupan namun itu si dagangnya handala di titik ketiga seperti dengan dagang Bandung ke Serang Bapak yang kuasa Allah sikati dua rasa berbeda Nabi keduanya Allah Bandung akan tanda mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah Zuwara Nabi Jawan hibawatana berpangsan manusia Bikin pandangan buktikan si dosa bersihkan gitar biola yang tinggal terhilang berhanja si aku dah melaju yang tinggal terhilang berhanja si aku dah melaju Allah sikati dua rasa berbeda Nabi keduanya Allah Bandung akan tanda mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah rupa di Nabi supaya mukanya bersama purnama barang kasayang pandang kesedihan barang minhana terasa rupa di Nabi supaya mukanya bersama purnama barang kasayang pandang kesedihan barang minhana terasa Allah sikati dua rasa berbeda Nabi keduanya Allah Bandung akan tanda mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah Nabi Sulaiman ada yang kaya masyarakat indah hambanya awalnya jamba dan genggamnya nasi atau tiga lega dengan si genggang dengan hina tapi tak bersahabat dengan kuasa Tuhan Nabi ya Allah dengan punya Allah sikati dua rasa berbeda Nabi keduanya Allah Bandung akan tanda mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah sallallahu